گلی تماشاوانی می هجا خدا حسکه اموه قاسی 5 دقیقی دیسا می بهفراد و برنامه کردی دا بهفرا بمینن دیسا وکا هرگاف ازو براک عبداللطیفن خدا حسبك دیسا رساله اینور جیجی کی مهم امی بخوینن و تماشاوانی خورا ایزاح بکن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Peyven biçük. Ey birader, tecmin çend nasihat xwest. Jiber tu askeri bi temsilat-ı askeriye çend hikaye kinnik tev çend hakikatan bi nefs amra godari ke. Çimki ez nefsa xwe ji her kesî zêdetir hewce nasihata dibînim. Wextekî heşt hakikat ji heşt ayetê min îstîfade kirbû miqdarkî dirêj ji nefsa xwe ra min gotibû. Anha di sûretekî kurtik da û bi zimanê amiyan ez ê ji nefsa xwe ra bêjim kî dixwaze birawere bi min ra godarî ke. Îro xweda hez ke behsa me bi îzna xweda emê behsa bîsmîllahî bikin û ji bîsmîllahî emê dest pê bikin. Lê belê di miqedîma wî da Hezretî Üstad Xwedê jê razî be tiştekî xweş dibêje. Eskerekî hatiye hinda wî û jê hinkî nesîheta xwestiye. Hezretî Üstad jî bi zimanê eskeriyê û bi temsîlatê eskeriyê hinkî mîsala jê ra îzah kiriye. Qasî heşt ayeta heşt mesela jê ra îzah kiriye ji wî sûbayê ra ji wî eskerê ra. İja qaydê Hezretî Üstad weraye Risale-i Nur ji nefsa xwe ra dinivîsîne ji xwe dibêje muxatebê wî ewil ew e. Ji wî eskerê ra dibe eger tu jî dixwazî bi nefsa min ra li van nesîheta godarîkî kerem ke tu jî di vê dersê da rûnê em ê bi hev ra vê dersê bixwînin. Ez jî vegerim ser birakê Abdülletîf gelo ka ez bipirsim ev eskerê mübarek ev ê xwediyê rutbe ev ê însanê baş ku li pey murşidekî kamil digere gelo eviya kî ye navî wî çi ye di kîja tarîxî da li murşidkî geriya rastê Hezretî Üstad hatiye û çi jê dixwaze birakê Abdülletîf jî bira bi zimanê xwe viya ji me ra beyan bike. Tabii Risale-i Nur'da temsilat ekseriyetle hene. O van temsili ki Hazreti Üstad Risale-i Nur'da dibêje evan temsila de hak veka dürbüne ki dürbün kurmancı da merve durbin yani işte ku durbün nezik dike yani. Merve dibine manavi eve. Yani jiberved Risale-i Nur'da pır temsilat hene. Özellikle eve küçük sözde van peve birçok destette da tercüme van kitaba kiriye. Diğer da ekseriyete usaya. Mesela pevayeki da usad beje. Asker ki heye sernave reise ki diçe. O sernave reis ki diçe. Her köy deri hürmeteki mazın dibine. O herkes bir nave bir bu hatri bir reisi hürmeteki mazın jerdike. Yani temsilateki usa hoşik dibeje. Yani o temsil aslında her insan ki ve temsili kara huttiye ve askeri. Yani o asker insana yani. Ama o çoğulcu ve dünyaya, o sultancı Xwedê Teala'ya. Yani jiber bir meriv binavê Xwedê bigere her köyleri demek ki binavê Xwedê meriv her tevek derî ji meriv ra vedibin. Tevek mehlûk û mevcud jî binavê Xwedê dîsa hareket dikin. Binavê Xwedê çawa hareket dikin. Kuvveta wan, taqata wan hindike ama işe ku ew dikin, şoğlê ku ew dikin, dinêrê işê wan pir mezin e. O barê mezin digirin pişta xwe. O fakirin ama destê wan tijene yani emareki zengini bu an ra xuya dike. O acizin dinêrê mesela kuvveteki, kudreteki mezin nişan didin. Demek ki evana tevveki nejwanın, evana tevveki binavê Xwedê hareket dikin. Van mehlûk û mevcuda binavê Xwedê ku hareket dikin ew kuvvet û kudretê ew zengînî tev ji alî Xwedê daye. Ama evana jî askerê Xwedê ne? Em dixwazin fehm bikin evê ku hatiye hinda Hezretî Üstad eskerkî weka ku merve qey eviya mervekî ku nêzî Hezretî Üstad Üstad jê be ey birader
جیکی را بجه اویا کیه Mustafa Hulusi abi mesela Hulusi abi malum etti Seyda vakti Hazreti Üstad Hazaru Nehu Bistu Şeşada çiye İsparta Barla çevre Nahya Barla sürgün olarak çevreleri menfi olarak çevreleri düğe zamanı da Hulusi abi Xude bir rahmet kuşabke El Azzebiye vakti kuş askeriyeci emekli biye albay rütbesiyle emekli biye. Bir vakti küçüğe evi zatiyle egri deri yüzbaşı bir askeriyede. Bir histiye ki üstad hatiye vederi. Hakikati halde Hulusi abi müridi Muhammed Küfredi Hazretleri biye. Vakti ki şeyhi vefat giriye hostiye ki şeyhe gibi bine. De egri deri de Şeyh Mustafa diye habeki zateki hebi Şeyh Mustafa. Şöyle gotne Şeyh Mustafa. Evci talebi üstad biye. Şeyh Mustafa hali ve niher diye goti ezitle bin ba üstad. Kubriye ba üstad, üstad je perhas kiriye ve talebetiye je kabul kiriye. Yani muhatabı kud Risale-i Nur'da ekseriyetle van asker kudübece. Yani birinci derecede muhatap Hulusi abi. Piştivici aslında emtevvek muhatabı üstadın yani. Emtevvek kud Risale-i Nur duhayının gerek merevci nefsa khura buhayını. Üstadcı üstad becedi. Beko edbecimi ey nefsim. Ey insan, ez nefsahum muradkim. Evet bu khoynaci gerek khura bu khoyna yani. O asker emtevin yani. Bırakı Abdelatif ifade kirku ev biraderi kuatiye handa Hazreti Üstad o je khostiye ku inki Hazreti Üstad jira nasihat abke ev ya Hulusi abiye sala 1926 wanda لمرشدك جارية راسي حزتي أستاذ هاتية حزتي أستاذ جيفان نصيحتها ليكريه أم جي إيرو كحزتي أستاذ قالوا لفي عسكري لفي مرفي مبارك نصيحتها كي نصيحتي ويتشوانا أم جي درس ويدارونن لفان نصيحتها قداريكن بيفا بتشوك بسم الله أم جي بسم الله إذا دس بيكن أفي بيفا ما يك أم إيرو بحث دكن بحثا بسم الله يا كقالوا بسم الله يعني بنافي خدا دس بيتكم كقالوا مرفي كبنافي خدا دس بتشتاكه چقاس مرکی بختیاره چقا قنجه چقا قوتی دگره چقا برکتی دگره او ایکو نابین بسم الله نابین عسکری خدا نابین مأمور خدا چقا وانا دزراری دانه چقا ضعیفن چقا بیچاره نه امی خدا حس که جوید درس هانی آنا گش فهم بکن بسم الله سری همو خیر و بیرانه نخو امی جید سری دا دست بویکن بزن ای نفسه اف کلمه مبارک چوا نشانه اسلامیه وسان ورد زمان حال همو موجوداتانه گردخوازی زانبی بسم الله چه قوتک بداوینه و چه برکتک به پاشینه لوی حکایا کنکا تمثیلی نظر که گه بده او مروی سیاحت که دچولا عربی بدوی دا لازم و حوجه ناوی مزن عشیرتک بگره و تیکه و بین محافظاوی دا که جشر اشقیایان خلاص به اولنک احتیاجن خواه دلقوی و سرفیراز به اگنا نگره ده بسری خواه لمقابل دجمن و احتیاج بشمار پریشان ببه بناو سیاحتک وها دو مرف کتن دشتکی مشیان یک جوان متوازی اویدن مغرور متوازی ناو یکی گرد اویدن نگرد اوی گرد لسر هر دشت و چیمن و بریا بخیر و سلامت چو گریا اگر راست اشقیا کی ریبر به دبه بناو فلان سرکداری دگرم اشقیا داره نکاره zarar بدهکه دماته که و کونه کی بوی ناوه حرمت و اعتبار ددنه که جوه داره هاتا فهم کرن که بسم الله سری هر تشتیه امی جید سری دا دست به بسم الله هی بکن امی بحث هنری بسم الله هی بکن که گلو وانه که لگورا بسم الله حرکت کن که چقاس بختیارن وانه که لگورا بسم الله حرکت ناکن چقاس ضعیفن بیچارنه چقاس مغلوب دشمن و احتیاج خورا خدا حزب که امی وانا جتماشوان خو هجارا به ایزاح خوشی امی هنکی ایزاح بکن براکی عبداللطیف تخوازی المشتبه پرسن اف کتبه اف بسم الله هم نشان اسلامیه هم ورد زمانه همو موجوداتانه تمام موجودات ری عرده بزمان حال خو بسم الله دبیجن مرد به قیافیا اشارت و این من شیء الا یسبح بحمده که هر تشت يعني انسان بقرا حتى حيوان حتى روجه حتى هيفي حتى ذرات كائنات
tamamı vana bizmanı hali xu bismillah bejin. Gerçi insan hem bizmanı hali xu hem bizmanı qali xu beje. Levan mahlukatı kuzmanı vanı devi vantine be bizmanı hali xu bismillah bejin. İja Hazreti Üstad serve bismillahı bahsa zamanı hal dike. O misaleki de evi ki duçola Arabi bedevi da dare. Evya gava ki mezini aşireteki nave yeki pera hebe o biyekeva giredayı be begotun ki evyaj aşira falan kese ve çağı eşkıyayı teni peşavi kes ne vere je haberde kes ne vere tekiliyi be çünkü aşiret tırsın aşir dava xune lwamke beje nefereki min askereki min leşkereki min hatta hindave o ve li ta'dayikir yahud ji ve kuşt ve çağı ev aşir ev dava xune lwamke jbervi havay jtersavi aşire ne verin ev merve ki bu aşire ve giredayı be ne verin je haberden hatta jera hürmetkin jera ikram etkin ihtiyacı bit kadinen lebele merve ki بعشيركي وغريداي نبه بخدي به او مرف پریشان به او دوی چوله دا گلک پریشانیت سریوی کرم که بزمان خو تجي via izah بکت خوازی ام گوداری Seda havit izah kirş ko nişana İslamiyeti Bismillah. Yani Müslümane ki her hali ko, ahvali ko, vaziyeta ko, her tiştivi de gerek Bismillah be. O seri her hayru bereye gudbeyce üstad. O mahlukatun mevcudatı zamanı ko. Yani hinki hene bir zamanı hal dibecin, hinki bir zamanı kal dibecin. Mesela bir zamanı hal çava dibecin. Hazreti Üstad öyle de izah ke. Mesela evan dara. Dinleri seyda kok evan aynı vaka hevrişmeyene. Yani usa zayıfın, nahifin, be kuvvetin ama dinleri van kok evan kuduçe bine arde. Evan divan çiyaya da, divan kevra da, divan zinara da dinleri van evkirne perçe evkirne kultkın dermas kultkın dışına aynı vakit merib matqabe zor kuldik avan kevra neri van kokevane usa nahifu zayıf neri duyada da çune demek bir lisanı hale khu çid beje ev kokevan dara dibe bismillah ana mesela şehri Diyarbakır'da merib keve vesaidet keve trafik etti neri polis eki emniyeti goşeki da Runiş diye evi trafik polisi. Dinleri sadece destek husat ke. Bu destek husat ke yani bir zıvırın. Dinleri araba tevveki tevi şoförü hus zıvırın. Yani teşkil desteğidatine. Yani evya mesulü emniyeteye polise bizmanı hali hudbece yani daviyam da kuvveteka mazın heye. Bu haberam dikin bikin. Lakin cezaki ezilüve bibarın. Yani zayıfe fakat daviyavi da kuvveteki mazın ko heye herkes haberavit ke. Aman kokevan darajı aynı vakavi polisi. Zayıfın fakat bu kuvveteki mazın daviyavi da heye. Yani kuvveta kudreti ilahiye. Binavi Xwedê ku hareket ke awan zinara, awan kevirat nêrî wisa şah kiriye, tevekî kul kiriye û çûye yani. Binavi Xwedê hareket ke. Hakeza em bibêjin van dara havîna dinêrî mesela dicî weka Diyarbakır'da sê me, çar me, pênc me awan pelê wan dara qed ew nabin yani hişk nabin yani naşewtin ava wan naqede. Halbuki mesela merif cileki çıkak kalıncı düşo neril bertavi nava saateki da çavad be yani zuad be yani fakat neri wan da pelevan dara zuan nabin demek ki avan pelevan dara bilisanı hale hudbejin bismillahirrahmanirrahim em bejin ban hayvana mesela dünyada avqas insanı akılmend hene zeki hene kabiliyetli hene ka avan camira karın grameki hüngüv çekin grameki nerini karın çekin fakat neri meşeka biçuk neri büyü hale koy perişan u şerpeze tevveki çiçek adigara dikija çiçek da maya hüngüv hebet neri jüye dere digre o hüngüveki usa çedike ko Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam diyece je hafte derdira devaya demek ki evi hüneri ne evi meşeye evi hüneri daviya ve meşe de kudreteki ilahi heye kudüspere ve kudreti büyük şekli mesela insan avkas seri vanmazına mejiye vanaya akli vanaya ne karın çekin ama ve meşe dinleri çetke ciberi mesela Kur'an-ı Kerim davusad bece ve evha rabbuke ilen nahli en ittehiz minel cibali buyuta
Hazreti Üstad Hodeje razı be eve ayette tefsir dike de be eve meşe se cihet da mucize Hodeye çava de be sereve buçuk Hode programma hıngıv xıstiye sereve buçuk ve barname ve xisar bername mesela de rüya arde da bahar da disedu penci hazar çiçek tevveki tozavan tevveki maya hıngıv juan digre dine hıngıv çetke halbuki dinleri ne akli ve heye ne şuura ve heye ne ci kabiliyeta ve ne ci xondiye aynı ve meşe mesela de be mida ve meşe xode giriye kazane ki usa hıngıv diyor derdat pişe da aynı mida ve da dinleri ciye zehiri heye o zehiru ve hıngıv için lava helnak evin yani bir şekli demek ki tebek mahluku mevcut işte icraatı evdikin merluan dinlere kabiliyet avcı bir işaretini demek ki Bismillah diyeceksin. Demek ki binade Xwedê hareket dikin ku evi icraatı merjuan dibine yani. Bele. Hat fahm kirne ku divê dere da Hazreti Üstad bi delîlê aklî misalekî tîne evê ku dibin Bismillah evê ku nabin Bismillah. Yani evê ku dibin Bismillah weka merivekî ku di çola Erebê bedewî da dere o navê mezinê aşîretekî pêraye ew ya ji aşîra xwe قوتکی مزن دگره بخیراوی سرفیراز دبه دوان چولا دا دمشه اشقیا نویرن تکلیف ببن و گوات که کل مناجره حرمت کن هما مروه کی گوات که به عشیکی و گریدای نبه و ناو عشیره کی پیرا نبه به خودی به بسر خوبه و دو چولا عربی بدوی دا هره جبر که قوتکی مزن لپشتاوی تنه و احتیاجی ویجی پرن او مرو دوان چولا دا او گلکی پریشان ببه تفهم كرني كو دنيا جي هاوي كنت جاكي إزاك دنيا جي تشوله أفي دنيا جي وكاوي تشوله عربي بدوية أجر إنسانك ناوي مزن عشيرتك خدايا بسم الله نبجة و ناوي خالق كائنات نقدر دستخو نبى عسكريوي نبى مأموريوي أو مرف وكاوي مرف بخدي دوي تشوله دا أبي بريشان ببه و أبي جلكي أزيت وجفا ورن سريوي لبلي مرفي كبجة بسم الله ببع عسكري خدا ببع مأمور خدا ولسر نافو حساب خدا بريدا هره أو مرف أو الدنيا السرفيراز بد في شولة دا هركس إجرا مسخر وبندس به بلي هما أو مغرور دن ده همو سياحت خدا وسان أزيت وجفا إدي ناي تعريفو صالغدان هر وقت و هر دم دلارزه دترسه لهمبري هر دري بارسكو ببرسه هم رزيل هم رسوابو يعني هات فهم كرني كو دم مريف كتنا شغله عربي بدوي يكجي نافي عشيره قلتيه يكجي نافي عشيره نقلتيه اي قلتيه سرفيراز بيه اي نقلتيه رزيل ورسوابيه بكي اذا مثال يجبو تش حزتي استاذ بي نخو اي نفسا منا مغرور ج نفسا خرات بي اي نفسا منا مغرور تو او قشتفاني يعني تو او اهل سياحتي او سياحتي كي صايحتي تو او قشتفاني اف دنيا جي تشوله عاجزي وفقيري انت بحد دجمنو احتياج انت بجمارن وكي وسانه تجي نافي مالك ابديه في تشوله ونشان حاكم ازليه في دشته بغره جبونا كتو جبارسكيا جهان خلاص بي دو مقابل تشقلادا بلا پروا سرفراز بي يعني مثالا كو بسم الله بجن او مثالا كو بسم الله نابجن وكا او مروي كنت كذا تشولي و مزني عشيرتكي بيراهايا و ادني بيراتنا تفهم كرني افي بيراتنا رزيل ورسوات به افي بيراهايا حرمه واكرامك مزن دغرا تفهم كرني غير مطلقه في الدنيا دا ايمان مرف غير بخدا هبه او غير مرف بخدا واغري دايبه اگر خدا اتبه هر تشت اتيا بله سيدا يعني انا مثلا dünyada da yani mahlukun mevcut خود tebrik edeceğim Bismillahirrahmanirrahim. بله Yani insan ki mümin ya ki fasık, facir veya kafir. Dünyada da evi Xwedê baş nasip et neril gora ve huzur ki mazın zede. Dünyada da Xwedê kalbi. Mesela dünyada pır musibet hene, pır hadise hene, pır tişt hene ku alakadar dikin yani. Mesela emi bejin mirin, emi bejin ihtiyari, emi bejin nekhoşi, emi bejin hadise, emi bejin deprem, zelzele, evan nekhoşine ku bejin meriv dukujun yani mesela. Van mikroban. Halbuki mesela iman emniyeteki çavadı demeriv. İman emniyeteki usadı demeriv ku meriv zane dizgini her tişti, hefsari her tişti destek Xwedê daye.
emji abdê Xwedê ne el gora el ser navê Xwedê ez hereket dikim ku bi emrî wî bi müsaada wî Xwedê musîbetê bidin serê ser çavê min çünkü şu em dibêjin malikül mülkî yeteserrefu fî mülkî keyfe yeşa mal jî mülk jî her tişt ê Xwedê ne Xwedê ku damın ez çawa şükür dikim wextê ku ji min bistîne jî gerek ez sebir bikim bi wî şeklî saadetekî huzûrekî mezin divê dünyayê de îmanê de heye bi baweriya Xwedê de heye yekî ku baweriya Xwedê pêr tune be çawaye li qarşî her hadise ditirse li qarşî her musîbetê dilerize çawa em dibêjin mesela ku nexweşîn tê di nêrî ji mirinê wisa ditirse ew ê nexweşîna wî dibe diqat wextê ku Xwedê mesela em dibêjin ewladekî dabê çawa memnûn dibe wextê ku jê bistîne di nêrî qiyametê serê xwe ew tîne serê xwe o wextê ku mesela em bêjin serê esmana em bêjin stêrkekî ku wisa nêzê dünyayê hat di nêrî dîsa jî ji tirsa xwe ji dünyayê nikare lezzetekî bistîne wextê ku depremekî çêdibe di nêrî dîsa yani ji ber wî ew ê însanê ku baweriya wî bi Xwedê tune ji her hadîseyê ji her musîbeta ji her musîbetê dünyayê pir ditirse yani ji ber wî ew ê küfr û delaleta wî dünyayı da serî wî belaya, ahireti jî serî wî belaya. Yani ji ber wî mexlûq û mevcûd tev dibêjin bismillah, gerek em jî bibêjin bismillah. Gerek em jî ser navê Xwedê hayata xwe derbas dikin. Em ser navê Xwedê hayata xwe derbas nekin, rezîlîkî mezin divê dünyayê li pêşiya me heye. Belê. Misalekî me got, misala ku merivekî diketin çola Erebê bedewî, yekê navê eşîrê digirt, yekê navê eşîrê nedigirt. Ev ya delîlekî ji wan delaîlê eqliyê ku Hezretî Üstad Risale-i Nur da nîşanda. Delîla didoya em ê bixwînin, îjaka ji delîla didoya radibêje çê. Belê, ev kelîma bismillah, defînekî mübarekê wisa ne, belengazî û xezaniya te ya bêpaşîn girê dide bi wê qudret û rehmeta bêdawîn va. O wê belengazî û xezaniya te dike herî şefaatkar û mehdervanê hêja li dergahê Xwedayê Qedîr û Rehîm. Ev bismillah, tê femkirin ku ev bismillah bi destê însan digire, însan dibe dergahê Xweda. Çimkî însan da daha birînê bibîn hene, daha birînê kûr hene. Yek jê ku însan aciz e, yek jê însan feqîr e. Aciz mana bêquvvet e. Feqîr e mana ihtiyacî wî pirin, muhtacê wan ihtiyaca ye, lêbelê mal û milkî wî jî tune ku wan ihtiyacê xwe bicîbîne. Hem aciz e, hem feqîr e. Îja gava dibe bismillah û xudavê dergahê Xweda ew aciziya wî ew feqîriya wî li dergahê Xweda jê re dibe şefaetçî. Wî davê dergahê Xweda. Wê çaxê bi xêra wê ecz û feqîriya xwe û ku dest davê bismillah bi quvveta Xweda ra, bi qudreta Xweda ra dikeve îrtîbatê, Xweda jî lê mêze dike ebdekî zeîf, bêçare, feqîr, muhtac, xwe avêtiye dergahê wî. Xwedayê Rehîmê Kerîm jî lê tê şefqetê destê xwe davê jî wî davê dergahê xwe. Tê fehmkirinê bismillah dibe weka kilîtekî, weka benekî meriv bi xêra wî digîje dergahê Xweda. Eger wê bismillahê tune be, di devê meriv da ji devê meriv dernekeve, wê çaxê wê aciziya meriv, wê feqîriya meriv di meriv da dimîne, weka daha birînê kûr yani ku însan da o însan jî xwedî wî jî tune. O Xwedakî jî tune li gora îtiqada xwe xwe bavê dergahê wî û di wê acizî û feqîriya xwe da wisa belengaz dimîne. Yani belê ev kelîme defînekî mübarekê wisa ne belengazî û xezaniya te ya bêpaşîn girê dide bi wê qudret û rehmeta bêdawîn va û wê belengazî û xezaniya te dike herî şefaatkar û mehdervanê hêja li dergahê Xwedayê Qedîr û Rehîm. Tê beşî vir. Seda o hadis ke dibêje el fakru faxrê. Belê. Yani ez Hazreti Peygamber Aleyhisselam wisa dibêje ez feqîriya xwe iftixar dikim. Belê. Yani demek ki fakiri meriv de fıtratê Xuda da ewa Xuda de vücuda Xuda zanı be meriv li qarşî ve fakiriye xwe davêje dergahê Xwedê. Yani demek ev fakiri dibe weka gulekî Muhammedî yani. Meriv dibe fakiriye li ser marifetê devam dike. Yani demek ki bir şekli yani acizu fakiri de ruhi meriv da heye. Fakat bu aciziye fakiriye jî meriv ji alî da Xudavê dergahê Xwedê ji aciziye jî meriv dispêre qudreta Xwedê. Yani her du jî dibin weka gulekî Muhammedî yani fitratê meriv da.
بله بله او مروه به کلمه تفت گره او مروه به کلمه بسم الله تفت گره وکی او مروه کل عسكر قید به بناو دولت تفت گره جتو کست منت ناکشینه بناو قانون بناو دولت دبه هر شغلی که دو مقابل هر تشتی دا بسبب تحمله بله يعني هات فهم كرني كو عسكري كي قوا درة مريض مزات كوي عسكري قالك هنرمندا وقوته قدرته كوي هي حال كي الجورا ظاهر حال مريض سيلك اللي تخي شفت حفته كيلو يا ضبي يا نافي لبالي ما شاء الله قوته هنا كيو صحيح مريض قمتشكي خل بردق فيله مريض نبيل البرد دست خوب لينكا تفهم كرني كو او عسكر بسري خوننا خد سبيرا قوته كي مزن اردی کی مزن عسكر و لشکر کی مزن هيا نب قوت اخويا بسري قوت اخو بمينه هفالو هم صالي ويك قوت ويقان دي بنقلم برن نكرت تشتكي بك ها تفهم كنيك ميركي بسم الله دبي معنى دبا عسكر معنى كذا اردي خدا لسر ناب وحساب خدا حركتك لوما ميشكي ذكاره قصر فرعون خراكه بخيراوي بسم الله التاريخ ده قران قطعي إفادة ده بعص الطير أبابيلك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني يكجي طير أبابيل يكجي فيل أصحاب فيل ما شاء الله طير أبابيل شباك بسم الله بنافي خدا بعسكري خدا والحاصل فيل أبرهة ملك حبشة دخينا خواري وعسكري ولشكري بريشانتك حتى رفي دزفرن بآلية حبشستان و دفش خراكرنا كعبه برددن تفهم كني كمر عسكري خدابه مسألة قده تدي بزمان التركي كو استاذ بي ايار الله بولدنسا بتون اشياء سندرجر تخدا زفت كربه هر تشت اتيه خدا هي غم تنيه افيا زمانك كرديه وحقيقتك برمزنه خدا جي رازي به استاذ وان مثال قال لك خوش جمره بيانتك بله ام بيجن حقيقتك مزن مرسري دا قوت تمام موجوداتن بزمان حالي خو بسم الله بيجن براوي سنه بله شوا ببيني تك مروك هات تمام اهل باجر بدار زوره شان دجيكي لوي دا خباتي بشك وبشبه دزاني كو او مرف بناوي شخصي خو بقوته هنري خو حركت ناكه بلكي او عسكر كيه بناوي دولة التفدقره خد سبيرا قوتها بادشاه عيني وسان هرتش بناوي حق تعالى دمشنكو وان طوف وحبكن وكي مسقال الزران للسرسري خو داري مزن باردكن او باري وكي تشيايا راتكن يعني افي دليل عقلي دليل كي قال لك وشا براكي عبدلتي بزماني خو Proxaş bu sedahave izah kirs. Yani askereki göre gündeki emi bejin. Evi van günde teveki topbuke. Halbuki asker emi bejin yek ferdeki vahide yani. Yani kuvvetler huteni beni galevi icraati bike. Fakat binave askeriye de çek gün teveki millete top dike. O herkesi haberavi dike mecbur evi top be. Ve aynı vaka ve misali emi bejin dendikeki. Çıka aciz fakire dendika hejire. Fakat neri dareki kasi çiyaki daniye serseri khu. Yani demek ki evci ne kuvvetaviye yani. Evci zayıfe fakat kuvveteki mazın sersereviye. Demek evci binave khodi hareketlik yani. Yani cibervi demek ki tefek mahluku mevcud adamları binere aynı vaka ve misale pır misale. Ana şu Hazreti Üstad izah. Evan misal edinici beje. İfade misal edinici beje. Yani beli. Nahu her dar bismillah dibin. Her dar bismillah dibin. جفيكيا خزينة رحمته دست خود تجدكن جمرة دزجه داريتكن. يا دزجه داريتكن. هركز زانك أويا بسم الله دبيجة أو جواك أويا عسكري نفسري خويا. نفسري خويا. أنا سيدا مثلا أمي بيجن دار هجيرة veya دار تري. Hazreti Üstad Usad beyce de bir roki mil dare kittirim mil meyve kini hert min hert qalın diye yuqasid tilya seyda. Qasid tilya qalın diye meyve hebun. Dibe mi goşiye ve jimard goşi. Dibe sedu penju penj hab goşil ser hebun. دریم گو عجبا گوشی کی دا چند حب تنوی هنه چند حب لب تری هنه موانجی جمر گوشی کی دا 120 حبجی لب هبون دبی داویه من هنگی تفکر کر مگو اوه دارم میوه کو قالندیا و قاصد تلیه devamlı وکا چشمه کی وکا کانی کی شربت جیوره devamlı
vaka kani ki ku şerbet je vere devamlı ji vere disa ancak kafi kıyma avkas goşya avkas libat ke. Bele. Halbuki dibe vakti kutul koka ve bineri mesela havine divi memleketi meda dinleri her taraf bakar agrit peketiye usa germ Rutubet uşilayı kitetine. rutubet şilayı kitetine koka vida. Bele. Merve hendre daravi dinleri daravi da iştiş gitmiyor. Bele. Ama goşya dinleri belki kay aynı davi avi da çeşme ki heye kani ki heye devamlı şerbetli hendrevi. Bele. Dibe hakikate ve manen her ve subhane men tahayyere Fi sun'i. fi sun'ihil ukul. Yani evan sanatı khode merev kulwan nere akli merev hayret edadmine yani. Merev gayri ihtiyari Allah dibece. Khode dibece yani. Yani jiberi avan dare meva bilisan halehu dibecin bismillahirrahmanirrahim. Yani avan icra avan goşkan necmene. En perdekine yani hakikate halde cime ne binin yani. Ben mesela Hazreti Üstad misal kidin ecid bece. Mesela van lemeje beşa veya van peteha. Dinleri kasi ben ekesele kalın bu navan ama beni evi beni çar ali çu o her çar ali her cebeşeki 1 kilo 8 kilo 4 kilo da her habeki hindri van bu veşi belki kasi teneke ki ev şerbet juan deri. Etul koka udineri koka uda tır rutubet ki şilayı gitine yani. Ha demek ki bilisanı hale hoşud veje bile ezbina ve khode hareket kim. Yani dibe bismillahirrahmanirrahim. Manavi ev yani. Bele. Her bostan bismillah dibe jimmetvağa kudreta khudara dibin sitel rengarenk muhtelif gelek taamin billezet teb behavra tedat pijin. Her hayvanı mübareke veki çeleke veki deve veki meşine veki bizne bismillah dibin jifeyza rahmet dibin kaniya şiir jmera binave rezak gıda veka ava hayatı gelek latif gelek nazif takdim dikin. Her çere ezbeni ev mevzucu pırtışki mühime. Bele. Hazreti Üstad evyaci hoşik izat geldi. Mesela avan meşina, avan bizina, avan çeleka veya van yani deya Bele. avan şiri van 5 köylerden. Dibe ev şir jinaba khoyne, jinaba fışkiyette. Bele. Jüve derette fakat dibe ne rengi khoyne ne ji bina rehe fışkiya jenay. Dibe jinaba van halis, temiz, safi, mukaddi temiz bir şekilde dibe jüve derette. Halbuki mesela neri avan hayvan acı çıka acizin, çıka cahilin, çin, nezanın. Fakat evi şirit neri juan kanalı kutte ne bina rehejeti ne rengi khoyne ketiye nave. Demek ki evi hali evi icraat edici. Demek ki avan bizina, avan meşina, avan çeleka bilisanı hali hudbejin bismillahirrahmanirrahim. Yani bir işe gundme da binin abana ne icraat emene. Ab bina ve khode memure khode ne khode bir vesile me daviye da rahmetle hu ev dişine yani. Bilisanı hali hudbe bismillahirrahmanirrahim. Her çere, her dar, her giya koku damarı vane nermi ve kevrişim bismillah dibin kevru khaliye aşk kol dikin derbast bin tera binave khuda binave rahman dibin her test misakharu amosh dibin jera Ya vana jiwan rehi vane ku vaka peli hevrişim yani vaka rehi hevrişim tedi dest khud teve o tli müzet ki kevir ki girtiye kul ki yed yara derbast biye tedbe biye gopale Hazreti Musa druve van tişte garibe ku ana dindre ardi da kevin ardi sondaj van sondaj mazın druve van petkeve halbuki tli müzet ki yani ev rehi dare ve kuvvetu heneri tidatine yani üstad dvrda beje avad be ey insan akli khub da serixu tgava müzet ki askereki leşkereki bitene gündeki haniye bine خستيه بني ماهيته خو تبازاني كو او عسكر نفسري خويا خود سبيرا قوتا اورديكي بازاني بكو فان ره دارا اف نرمك كو دندري فان كفري اشكدا كو قل دكن درباز دبن تزان بن افاناجي نفسري خونا اورديكي هيا كو فانا خو سبارتنا ويدري اود ويدري لا درن بلي دناف كفرو خوليا اشكدا بكمال راحتيه بلابونا كوكي دارا odbin ardeda fiki girtina wan jmera çawa şaxuk u guli beladmin li asman o fiki digirin dedin destan hem de mukabil şiddeta germeda bi murur zaman tahammül şiliti u şinitiya pelan sileki xoş digirin davên devê tabiat pereste zor o wan pêçiyê xwe tuş digirin dixin çavê wanê kor o dibin wê herî germ û eşkiya hûn pê bawerin
ew jî li bin emir dimeşin ku wan damarê nermê wek hevrîşim her yek weka çovê Musa aleyhisselam emrê ayeta fequl nedrib bi asakel hacer bicîtînin kevir qul dikin. Mesela mucize ku dibêjin mucize ne ku tenê van peygambera ku Xwedê mucize de xistiye destê wan. Ew jî mucize ne? Mesela Hazreti Musa ku mesela gopalê xwe li erdê xistiye çawa 12 hebkaniya derxistiye. Ev ya mucize rast e. Fakat hakikate halda ana hale hazır diriye erdê da tevvekî li her cî mucize meriv kare bibîne. Mesela Hazreti Üstad tiştê ku dibêje evana tevvekî mucizatê Xwedê ne. Evan darê kokê dara em bibêjin veya kokê evan nebatatê wisa zayıf û nehîf dinêrî mesela veka hevrîşmêne fakat ew jî aynı veka gopalê Hazreti Musa dinêrî erdê qul dikin û diçin yani. Demek evana mucize ne. Ve van darê aciz ne menas dikin. Mesela em bibêjin darekî seyda li ser wî şeftalî heye, li ser wî em bibêjin mûz hene, li ser wî porteqal hene. Dinêrî rengê wê fêkiyê li gora çavê me hatiye çêkin. Li gora çavê me rengekî dane wê meyvê. Dil bîna wê dinêrê yekî ku pozê me yani poz meriv çawa ji bîna hez dike, kîja bîna hez dike li gora wê bîneke xweşik dane wê meyvê wê fêkiyê. Dinêrî li tama wî li gora zimanê me ye. Dinêrî di hindirê wî da gıda hene meriv xwedî dike wan gıdaya. Meriv dixwayîne dixwe vücuda meriv pê dewam dike. Halbuki til darê dinêrî dar haya wê ji çavê me tune. Nizane ku çavê me çi hez dike yani li gora wê rengekî çawa bide. Veya dar em bibêjin haya wî ji pozê me tune. Haya wî jî zaiqa me tune. Ji tama devê meriv tune. Haya wî ji bünya meriv tune. Mesela em bibêjin van dara zivistanê portakal û limona digirin. Portakal û limona da dibên C vitamînê heye seyda. Vitamînê C heye. Ku meriv dixwayîne dixwe ew C vitamînê di vücuda meriv da germayiyê zêde dike. Mesela em tenê havînê dinêrî di havînê da jî Xwedê ewan lema jebeşê wisa mezin xistiye wan girê daye di wan jebeşa da jî dibên 0 kalorî heye. 0 kalorî. Yani çi demek yani? Vakti ku meriv jebeş û petê xwe dixwe vücuda meriv germaya wî hinkî tîne bijêr da. Yani meriv wisa pê rahat dibe yani germaya vücuda meriv zêde nabe. Hakikaten halde tiştê van mesela van jebeşa van limon û portekala ku van dar û van nebatata ku çêbikin gerek mutlaka vücuda meriv jî zanibin. Vücuda meriv dikîja mevsimî da dikîja zamanî da ihtiyaciya wî biçe heye. Kîja gıdayı gerek de hindirê wî yani adeta qasî ilahekî gerek ilmê wan hebe. Dinêrî wan dara wan nebatata ne ilmê wan heye ne idraka wan heye ne irada wan heye ne kudreta wan yani aciz û fakirin yani. Ama eserî û icraatê wan dinêrî ne işe aciziyê fakiriyê ne. Az ber wî demek ki evana bi serê xwe iş nakin yani evana bi navê Xwedê iş dikin ku dibên Bismillahirrahmanirrahim. Yani hakikaten Hazreti Üstad kainat eda mucizat-ı Xwedê de her cî da nişanê meriv dide. Demek ki bi vê manayê meriv li kainatê binêre sêve demek ibadet de newsa bi vê tefekkûr saatin hayrun min ibadeti sene. Ku saatekî meriv tefekkür bike veka ku meriv salekî van li mêjê van ibadetî nafile ku em jêr dibêjin vanê ku ne ferzin meriv bike qasî wî xêr û xêrekî mezin meriv digire inşallah. Belê. Owan pelê nazikê tenike mîna pelê cixaran her yek wek ezayê İbrahim aleyhisselam li hemberê wê germa agir dipişkîne ayeta ya narûkûnî berden ve selamat xwînin. Belê. Vana esas em vê meselê ku topê ser hev bikin gelek xweş bibe. Yani divê misalê da wiha tê gotin. Yani em lê mêze dikin ku pelê darê û çixlikê darê çawa li hewa bi çi rehetî bela dibe aynî bûyî rehetiyê rehê darê di nava kevirê eşk da di nava xweliya da bi wê rehetiyê bela dibe. Yani til hewa mêzekî til joda mêzekî ew pelê darê ew çixlikê darê çawa rehet bela dibe aynı di binê erdê da jî wî wan rehê darê ku weka hevrîş min nermikin û dindirê wê kevir û xweliyê eşk da bi wê rehetiyê derbas dibin têra. Ev halê darê bi zimanê halê xwe sîlekî xweşik davê devê tebîetperestê zor û pêçiyê xwe dixe çavê wanê kor û ji wan re dibe ka
وتقول الدنيا تبعته وندبين الدنيا تبعته قد تبعته من رهي داري لكما وفي كبري عشق لكما قراش خو از تشخ بينخم لي مع الاسف ازوالي ميزاتكم كو از لتخم قلتكم درباسي ويالي دبم تفهم كرنيكو از نبحم دي خما از بسم الله بيجم اوان بلي داري كو هر يكي وكا اعزاي ابراهيم عليه السلام لهمبري وي اغرك اغر لهمبري وي روجا كو اغرت بشقينه تدبيقي اعزاي حضرت ابراهيم كتيا نافا اغر تشكي بينابه خدا قوتيا يا نارو كوني بردن وسلامه يا اغر لسر ابراهيم بجمله تدبيقي عيني او اعزاي داري وان بلي داري بنا اعزاي حضرت ابراهيم تدبيقي في ايات تخينن والحاصل اوان بلاجي نازك نازنين وصبشينيتي بمها بروجا بحفطه وصادمينه اف دار هم بالجورا كوكا خو هم بالجورا بلي خو سيلكي ادبي دافي فان فيلسوف بادب افي انكار خداتكن او كتير دافي وان دبي الدنيا تبعته افيا حال داري سيلكي لونتخ والله زماني بري جبت شان سال بري فاني كنت قلت الدنيا تبعته مرد كوتشي دياربكر اسطنبول انقره دا درباس بون هما دكوچه كده مرد كاربو چن حبا جوانا پیدا کرنا فقط حمد سناش خدا ربنا قلب برسا انا پیدا نهابه يعني وي كفر مطلق وي زنديقه د تركيا دا حمد سناش خدا را بالنور قراني ك درساله نور دا تجلي كريا مرينا وفات كرنا جنازه وانجي الدنيا نمايه حمد سناش خدا را ام خو پر بختیار دبینن حتی ایرو در ارکان تلویزیون دا وان حقیقت قرآنی هم به زمان ترکی هم به زمان کردی جتماشاوان هجارا ایزاح دبه مادم هر تش بسم الله دبین بناو خدا نعمت خدا جمراتینن لازم امجی بسم الله ببیجن بناو خدا بدین بناو خدا بگرن و لازم ام نگرن جوان انسان غافله بناو خدا نادن يعني تفهم كنيكو تمام ذرات كائنات موجودات كائنات بزمان حال خو بسم الله بيجن حتى دار بسم الله دبي جمرات بد دزگهدار او وان فيكيا بدست خو نازك دريجي متكه حتى بوستان جمتفقا قازانا خدا دبه وكا سيتلكي او جمرا خوارنا تدا دبجينه حاضرتك چيلك بزن وان دواري كهنه وانا دبن كانيا شير لسر ناوي حساب الرزاق كريم و آوا حياتي جمرا تقديم تكن وانا تف دبين بسم الله لوما ام جيواني كو نابين بسم الله او دسمجا وانتنه انسان طاهر ننن نجس قريجن ام جي گرج دستي وان نگرن اوانا گره افجي استاذ وصيتك ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني ناوي خدا ستشكي تنبه ونجي نگرن لوما وجد بجا واني كو بناوي خدا ندن ونجي جوان نگرن برسكه وان انسان وكي غارسون جمع حقك توازن اصل خوي مالك خدايا كاتش جمع توازن ام تشن واني وكا غارسون جمع تشكي توازن ام بردن وان كا خدا جمع تش توازن جوابوي او من عمي حقيقي لهمبري وان مال القيمتار او لنك وان نعمه معني دار ستش توازن يك جي ذكرى يك جي فكره يك جي شكره بسم الله اول دا ذكرى الحمد لله باشين دا شكره دو اورتي دا تفكر جي فكره فكر شيء يعني التفكر وان نعمه القيمتار خارقه الصنعات جخداي احد السمدرة معجزه قدرتنا وهديه رحمتنا بله دمك ام نعمه خداك ام بخن او جي بخدينن او جي ما تشكي خوازن ام قارصون بلا براد دنوان ام تشكي دنوان هلبت خدي مال اصل خدي مال خدايا او جي ما توازه ست تاج ما توازه كمان تشتا براكي عبد اللطيف بيان بك او جي سيدا يا شو انت خوشك ازاح كرت افاده كر اجي بيجي ازاح بكم بله يعني خديه تبك وان مالا وان نعمتها خدي هر تشت خدايا بله انا مثلا ام دياربكر'da ام بيجن ام 2 kilo ام بيجن ام sevadistinin dinleri seri kilo ki mer bagnot kidi de 2 kilo de bagnot dinleri aban de bagnot am dedin çi van seva am bejin Amasya hatne vedere dinabavi da hakkı nakliye heye hakkı khodiye bahçe Amasya'ya he hakkı ilacavi heye çizanim hakkı tablacıya vedere heye yani
van vi bağnotu ku em dedin ne hakkı sevaye. Hakkı vanı ku arada vanı ku hizmet kirne işira. Hakkı vanı. Yani hakkı seva çiye xudi be peravan seva dedem merif. Hatta Risale-i Nur'da tiki hoşik dibece. Dibe mesela avan seva van hinara avan fekiya kud hazinar xudi da çene buna. Xudi bir rahma xu ikramı menekirna. Ana em 5 kuruşa em bejem hinara ki digirin. Xudi çene kirna meteveki dünyayı bidana dise men gar bu hinara ki buxarna. Benim gar bu seve ki buxarna. Yani jiber bir işte ku ana mjvan dezgaha jvan marketa ku em distinin ne hakkı fiyatı van nimetay. Hakkı van insanı arada jvi bahçela ku hizmet kin van nakliyet kuçetkin ve de dükkanı vekirne ku hakkı van yani hakkı seva ennadın. Acaba bir hakkı vana çiye van nimeta Hazreti Üstad'ı ben seyretiştim. Dibe yek eve bismillah, yek eve elhamdülillah, yek eve fikir. Yani evçiye dibe mesela kumerim dest bir nimete kikir, dest xwarine kikir. Kumerim bece bismillahirrahmanirrahim. Yani ez bina ve Xwedê ez vî nimeti dest pê dikim. Ku bibêje ev ya dibe zikir. Dawiya evî nimetê ku bibêje elhamdülillah ev dibe şükür. Dibe elhamdülillah Risale-i Nur'da hoşik izaha ki elhamdülillah heye. Yani çıka hamd hene, çıka şükür hene, çıka pezin hene, çıka sena hene, tevveki evana layıkın vi zati mercerat be Xwedê. Ben elhamdülillah ev mani kastikin yani. Yani şükreci o medha Xwedê jî. Do ortaya da jî have ku mesela gavadnekte izah kir. Yani evan dara, evan meşina, avan hayvanata, menasnakin hayvan jmetinin nizan ihtiyacı yemeçine. Fakat ku nizan ihtiyacı yemeçine nezi disar jbuna hizmet ame, jbuna fayda ame, jbuna arzu yemet neri Xwedê van istihdam dike. Yani fikir eve ku vana nikarın cimara vana çekin Xwedê bir vesila vana rahmeta jwan hazine xud ikram emedke. Merev yaji tefekkür bike, merev yaji bina akle xu, bina hişe xu, servi düşünce bike jeraj dibe tefekkür yani fikir. Merev zana kesba deste insanla vana jij mutfaqa kudreta Xweda teni ve çağı ev yaji dibe şükrivi. Peki Xwedê sehab ücret ajmet istine. Beli peki iro ehli dünyayı bir insan gafil bune gelek jara پردن خرسونا فقط خودی مال خودی تشکیلات نه کام مثال آن چوایه بله ماچ کردن نگه مروک بیچاره جبر هدیه کی پادشاه اشتراتینه و اصل خودی مال بیت اهمال کردن چقاس به هشیتیه عینی وسان خدای نعمت دنیوی ظاهری وره مدح سنا کردن و اصل خدای نعمت حقیقی بیت اهمال کردن جوی هزار جار زیادتر به مجیتیه ای نفسه اگر احمقی کی وها ناخوازی بناوی خدا بده بناوی خدا بگره بناوی خدا بمشه بناوی خدا بهجه و سلام یه فهم کردنی که مادام امپره دیدن غارسون او که هزار یک پارا ویدیوی تشتی داتنه صرف چند دقیقه دایر سر معلزمه خود دایر سر تختی خود گرینه خودی مال جسدی نوتونه خودی مال اوه حقا که امویجی گره مطلقات تشکی بدنه دسری دا بجن بسم الله دپاشین دا بجن الحمدلله د اورته دا جی د ناوی دا جی امزان بن کو اوانا نعمت خدا نه از نلایق و اکرام و حرمت ما فقط خدا بدست دارا بدست حیوانا بدست حریه و نعمتا جماتینه و عرض جماتیه سفلان نعمت و تطبیقی از لای پادشاه ما و خداش مر حاضر که وناجی مر زان به که رزاق کریم تنه مر و چخه وی نعمت جمنعم حقیقی زان به و مر شکر بکل سر وان نعمتا و چخه خداش مر به ای عبد من حلال بلتر التا انت عبدك شاكري نا عبدك نانكوري متشوى الدنيا اشترى كريه سفران نعمت اجا ورا الديار اخرته از هنا ابد الاباد دا از اجا جنت خوشترى احسان بكم لويجي تدبير مسافري من و تعبدك من راضي مردي ورا هندا من تكفنا عباده من صالح حلال بشترى امتحان الدنيا قزنشكر وجاوي شخي خدا قالك اكرام واحسان لانسان ك انسان جي بر تراقيت ك لوي درا قضايا لوي دريد با اغا با سلطان با بادشاه خدا ما و تمام مسلمانا جفتنا اخر زمان محافظه بك و ما تماما برساله نور بده هشيار كرن اگر که قصور کیمه
نقصانی کیمه کیمانی کیمه لفی برنامه ده هبه ام مبتدینه ویا جرا عوله خدا حسکه جبر پیدا ام هنا هنگی حقیقت ده خوشتر هی مستر دلالتر ام جتماشوان خورا تقدیم بکن ام دیسا جی ایشف شوا بمین خوش و خیر و سلامت بمینن ان شاء الله.